Murakaza neza kuri channel ibagezaho utuntu tw'ubwenge, channel ifite inshingano mu gutuma mumenya utuntu twishi kuri telefone tugiye dutandukanye. Wowe wadukurikiye uhawe ikaze, nawe utaradukurikira urabona ko wacikanwe ibintu byinshi. Hano dukoreraho ibintu byinshi byerekeranye na telefone, settings, ibyananiranye muri telefone, ibyo byose turabikora. Wowe utarakora subscribe, nagushishikariza gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tuzaya twa-uploadinga. Ufungure n'inzogera kugira ngo uko dufunguye ikiganiro ujye uba wa mbere mu kukibona, utanga abandi kubona ibyiza. Uyu munsi mbazaniye akantu k'ubwenge. Ako kantu k'ubwenge nakangaka. Urabona nk'ubu ngubu tugiye kugura, tugiye kureba amayinite dufite, balance. Murabona ukuntu telefone iri gukora, murabizi ko ni ibi ngibi. Murabona ukuntu biri kugenda, cyangwa se tukajya kuri YouTube. Reka tujye kuri YouTube, nitujya kuri YouTube murareba ukuntu ibintu bigiye kuba. Kari akaziga k'ubururu ukuntu kaba kagenda. Murabona ko ibintu biba biri kugenda gake muri telefone. Ndibaza ni yawe bishobora kubaze. Murabona ukuntu aka kazero k'ubururu kari kwizengurukaho. Reba ukuntu kari kugenda gake cyane rwose. Murabona ko ahangaha, murabona ukuntu turi kugenda gakeya. Ngiye kukwereka noneho ukuntu twadukorera speed up, tukongera umuvuduko wa telefone yacu igakora cyane. Wowe nta kindi kintu uri buze gukora. Uraza muri setting telefone yawe. Numara kuza muri setting, guys, dukurikire neza akantu ku kandi. Buri kimwe cyose nkoze nizere ko urimo kukibona. Wowe utarakora subscribe, ukora subscribe. Urabona ko wacikanwe ibintu byinshi. Ikintu tugiye gukora, turahita tuza hano handitse system. Nitumara kuhaza dutegereze system yacu ifunguke. Nukuvuga ngo ikintu video yacu ikigamije, video yacu ni ugutuma telefone iraninga fast, ikora vuba yirukanga. Ibintu byose ukoresha ubona byirukanga nyine biri gukora vuba. Ikintu uraza gukora rero, wowe urasanga udafite aka kantu kitwa developer options. Nusanga utagafite, ikintu urakora urahituza hano handitse about phone. Hano handitse about phone. Ndibaza mwese muri kuhabona. Hano handitse about phone. Uhakirike. Numara kuhakirika urahituza hano handitse build number. Numara kuhakirika hano handitse build number. Ikintu urakora, urahakora 7 times. Inshuro zingahe? 7. Numara kuhakora uri kudondaho, urabikora inshuro 7. Numara kubikora nibwo uraza guhita usanga baguhaye icyo bita developer options. Iyi rero niyo tugiye gufungura. Uraza uyikirikeho. Numara kuyikirikaho, guys, ndakwinginze ngo aha hantu pay attention and be careful. This is the heart of your phone. Rwose neza uyu ni umutima wa telefone yawe. Ni wibeshya ukagira handi hantu ukora ntavuze.
ni wowe uraza kwandika muri comment ngo narabikoze bigenda bitya. Please guys, ngiye kukwereka akantu ko kandi wihangane ukore ibyo nakoze. Hano ni wibeshye ugacokoza any poet hano biraza kugukoraho pe. Telefone yawe iragira ikibazo. Scrollinga, umanuke, ukomeze ugende, umanuke uragera aha hantu. Hano handitse window animation scale, na hantu handitse transition animation scale, animator duration scale. Aho hantu hatatu niho hantu tugiye gukirika. Murabona ko nimureba neza, nimubyitegereza neza, dufite hano hantu murabona ko harimo 1.5 times even this one, 1.5 times even this one, 1.5 times. Ikintu uraza gukora wowe urakirika kuri turatuntu dutatu gusa ngweretse. Akambere kitwa animation scale, urabona ko biri kuri 1.5 times. Ikintu uraza gukora urahita uza kuri kano ka kabiri kanditseho animation scale 5 times. Nurangiza ugira ute ugakirikeho. Nurangiza uze naha kuri transition, kanongere mpabereke, uze hano kuri transition scale naho uhakirike. Numara kuhakirika naho nubundi uraza ugira ute ukirike hano kuri kano ka kabiri animation scale 5 times. Ahandi hantu hanyuma ha gatatu twakiritse ni hano animator duration scale. Ikintu uraza gukora naho urahakirika. Numara kuhakirika kama kawaida uraza ukirike hano kuri 5 times. Nurangiza uhakirike. Ubu ngubu phone yacu ifite umuvuduko udasanzwe. Reka tujye kubicekinga. Ubu telefone yacu ifite umuvuduko udasanzwe. Wowe utarakora subscribe, ukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tuzaya dukora. Murabona ko aka kantu nakubwenge, ndetse hari ukuntu ubona iri kuraninga, telefone yawe iri kuraninga gakeya. Ibi bintu uraza guhita utandukana nabyo. Noneho reba, murabona ko kari kwirukanga, murabona ko kari kuguruka. Then iki nicyo cyari ikigwa cy'umunsi. Mwakoze kubana natwe, mukomeze mukore subscribe, mudushyigikire, mwandike muri comment ibyo mubona bitagenda neza tubikosore. Guys, niba urebye video ibuka gukora subscribe, ukande like, uduhereze na comment yawe izadufasha kumenya ahantu ibintu biri gupfira. Comment yawe izadufasha ndetse idutera n'imbaraga. Ubwo rero iyo urebye video ntuduhereze feedback ngo tubwire icyo tugomba gukosora, ngo tubwire aho bitagiye neza, ngo tubwire niba twabikoze neza, dukomeze dushaka ibindi byigwa by'ubwenge, ndetse utubwire n'ikindi kintu twagukorera. Nukuvuga ngo muri video y'ubutaha tuzakora ibindi bintu nabyo byerekeranye no kuri telefone kandi byiza. Thanks for watching.